John aina neusap. Jesus e ki saimehat ki sepueteu uksnamoa ganasti. Eka kiete asua hamwak Kidron si pieces. Eko te kiayau kistaganes. Eko atipitagwewak esa. Judas umisihiweu ki kiskeitam tanta homa. Aisk mitse tuawekota Jesus ekwa ukiskunamoakana ki itohtewa kesa mana. Ekse ekota kistagansik Judas ki itotaheu Roman samagansa. Asse ukanawetigewa ki taimheu kamgo kotse. Ki taimhewinua e sitsawayet ekwa farisiwa. Ki ni maswewa ekwa hetakunamiet. Wasaskuten kana mina wastenamakana. Jesus ki kisketam tansi ewi spaihikut. Ekosi ki ni kanegapau. Ekwa itewesa. Hawina kantunawayek. Jesus Nazarethik kautsit titekesa. Nia eoko kaitatesa. Eko taesa witsikapawistaweu Judas umisihiweu. Mayaw Jesus etuit nia eoko. Kia sekapawak mina kipakisenwak. Asay mina kagwetsimewesa. Hawina kannatunawayek. Jesus Nazarethi kutse hitik mina. Asay kiwitamat nawaw ewakunia itewe esa Jesus. Eko sikispin kinattunawinawaw kiamo kikawitsewitsik kita tisipuhtewak. Ewakuma ekituet nuhta namoyappiak netuutsiwanehau kakimiin kitattipipayik. Simon Peter kiutitenam umukuman mina epakamahuat mawatsikisiaimhewinua hutattuskeakaniwa Malkas eisikasuit. Kikiskatahamweu uhtawakayu kitsiniskik. Umsikaitatesa Jesus Petera. Hawas asuataki mukuman. Ei teitamansi ekaya kitakkakuatagitaan nuutawi kaki itakimet kitakkakuatagitaan. Eko esa Roman smagansak astsi smagan suukemawa. Eko juak ukanawetsikewak utinewak Jesusa. Eko itahkupitakik utsitsiwa. Eko itutahewa kesa anasa. Ewa kuutansa kawikimayet Caiaphasa. Mekuatsekospik emawatsikitsaimhewiniwit. Ewa ko askiwin. Ewa ko awa Caiaphas. Nistamesa kakietat juukemawa. Nawatstamiwasin kispin piaknapeu kita nepustamawat kakiawaisinua. Simon Peter minakutak kiskunamoakan kipimitsahuewak Jesus ahesa. Anakutak kiskunamoakan esa kues kiskeimik mawatsikitiaimhewinua. Ekosiki attipihtiweu wayawiitimayik huaskaikanik mawatsikitiaimhewinua. Peter wia kinanipo squahtemihanik. Eko anakutak kiskunamawakan kintaukitoteu uskinikiswewa ekanawisquahtawit. Eko sipitekwahew Petera. Ana uskinikisweu isquahtemikanipawit umsi itewesa Petera. Namoyatsikia piak ukiskunamawakana ananapeu. Namoyania itewesa Peter. Kikisintipiskaw.
Ekusiatuskiakanak ekwa okanawetsikewa kikutawewak kisekan epunakik ekuta eawasotsik. Ekwa Peter wista ekuta kintaunipawo eawasot. Mawatsikitsaimhewino kikakwetsimeo Jesusa awinua okiskenamoakana mina kikwai kakiskenamakit. Jesus esa umsi iteo. Namuya kikwai niwiten kimots. Nikikiskenamakan aimheukamkwa ekwa kitsaimheukamkukpoko. Ita aisinuak emamawiayatsik. Namuatsuikats kimots kikwai nitituan. Tanikikakakwetsimien. Kakwitsimik aisinuak kakipetawitsik. Kakwitsimik tanse kiitakik. Kiskeittamuak tanse kiittuyan. Speak Jesus punipikskut pekanehe okanawetsikewa pasikwe hokesa eituet. Namoya ekose kitakisipikskuatat mawatsikitsaimhewino. Jesus itewesa kispin kikwai nikimai pikskuaten witamawik oki kikwayanima kakiituyan. Maka kispin nikitapuan taneke kapasiikwehuin. Ekuseesa Anas itisahamaweo Caiaphasa mawatsikitsaimhewino. Kiapitsesa etakopiteike utsitsia Jesus. Peter wia emekwa awasot ekutakiapitse nipawet umsikaitekotawia. Namuya tsikia mina okiskenamoakana ananapeo. Peter esa anuetam. Namuya nia kaitatesa. Pekana mawatsikitsaimhewiniu utatoskeakana ekutahayaiwahesa. Ewako atuskeakan ewako mat anehe Peter kiskiwe pahamuat uhtawakayu. Ekakwetsimekotesa. Namoya tsiki kiwapametin kistrganisik ewitse watananapeo. Namoya kaituit Peter asamina. Semake sakamatuekitot nape papahakuan. Wipatse kikisepayak Caiaphas owaskaikanihkutsi Jesus ki itohtahau Pilate ukitsiwiasweukimau owaskaikanikesa. Juwak ukimawak namuatsotsipitekwewak namoya enote wipatsihutsik. Aisk ekanatisi isitsigeetsik wia ewimitsutsik miaska kewikohtuinik. Ekwa Pilate kipe wayawitotaweo. Ekwa kakwitsimewesa. Tansi eituek kikwaitsi emaitotakawanapeo. Umisi itewakesa. Kispin namuats utse mamainkeo. Namuats nekape itohtamatinan. Pilate itewesa. Eksimaka kiawau utinik. Ekwa wiasuatik. Kiawau kiwiasuewinawakotse. Umsi itewak. Namoya nepaktin kaunan auyak kita nepahayak. Kiihkin kita tepepayekesa Jesus kiituet tansiawiasinipit. Pilate sa kipihtekwe kituam ukimaukamkok. Ekwa kitepuateo Jesus kitapesimit. Ekwa iteo. Kietsi juak. Ukitsukimamuawa. Jesus esa umsi iteo. Kietsi kititeitamu enoma kakwetsimien. Aputsi ekipetawatsik kutakak heatsimitzik. Pilate iteo nietsi Jew heiteimien.
Kia aneke kitinimak mina kitsaim hewinuak ka pakitina mawitsik. Kikwa ka kitutaman. Jesus umsi itewesa. Nituke mawin namoya o taotse aski. Kispin o taotse. Nituke mawin ekosi oke ka pimitsahutsik. Nikakinuten kestamakwak ekaya kita uttinitsik juke mawa. Nituke mawin namoya o taotse aski. Pailatiteo eksitio makia ekitoke mawin. Jesus umsikai tatesa. Kia homa kaitoen ekitoke mawian. Uta askik nikipeitotan. Eko nikinitawikin piakki koyotse. Kitawitaman tapuewin. Awiak ka aya tapuewin ninatotak. Kikwai maka anima tapuewin. Kaituete sa pilot. Eko siu mai kiituet pilot kiati wayawiu. Ai sino ai tatesa. Namuatski kwai nimiskin. Kita uutsi missi hotta wanapio. Maka kiu au eitastek kitti siitsikewinu au. Kipak namahtina au maanappiak kipahuakan. Taptawi kamiaska kiwi kukeek. Kintawitena autsi kita pagit namata kokawa ukitsuke mamuawa juak. Kitepua kai sinuak eito etsekesa. Namuya ewako maka Barabas. Ewako ne huhi ukimutiska.